Nilitum kese landing road ahen pen prang ke amai ke pha along media korte tum Karbi Anglong news, Karbi Anglong daily news, lapan berita, lapan pay news, lapan NK news, prang ke atum hansame churu lo ke bang itu apol pen angcup HP nang itu ke bang apol churu lo. Asi people say pini nilitum rangkia mai panangkok mama te rangkia mai nilitum pini gitu mah laki nilitum mang kampon po si non bangke nilitum pu niliri RA la bangke nilitum ex KSA general secretary aki hai amlong ti abel la pu bangke non KSA central committee general secretary aki hai semiti mo la penili KSA laming road central committee president lo si pini nilitum perangkia mai ke pha bangke thiek pen perangkia mai pini tong sekor pen ke pha bangke pani si nilitum KSA convention amai do pen made convention ki jutpo 7-8 nilitum convention 7 ani convention dolo 8 ani kon senen jut regi dolo laswani hala dak nilitum along gunda mate jatlang no tum nilitum mai long same na bang kep bak do ni tum long na tum pradun si bang lo same ni tu alang tum tame mani tum tame jok te se thengke lam tame lam pen ni tum han nang pu to tham si mai long bang tame ni tum long mai long munit du jok alang tum thang da tu nang tune chi bhong ing chek bang ja de lo si laso mai ju det pen aphi ni le dan ni li bha chi dam lo angke ni li bha long bang nili hem ha sarum mangke nili tipi tum se sang la sarum mangke nili room lo nili room long bang la lang tum bang la non alang li thomson rong pi ex KSA president la pen ex KSA advisor kachi krong ne pine la chaneng leng kun ne pine la he tum bunda nang to si long kri ti so long kri ti ku alang li la pen alang senang jalo gari hum ni nili hem wangsi nili hem nili peji adap pu helang alang letum baji troksi lom siwang lo nili pan peneng kubak se nili ri nili keng nang otpon se nili panang sampon lo amase kebang gerha mama lo William Tiso la pen verbon pangcho la pen ke Rakesh terang nangki otve ke bang nang san pona chi thur poni pu bor i charjong pon de ji pu bor i veke Rakesh sera William Tiso la pen men ke la longkri ti la pen jongsi nili hem nili dong nili rai nili korte tum do e manili tumarong so do e bolote nili phala tum nang pon edlo nang kidnap pon et nang lo he hala dak nili tum da korte do la pen korte hian si nili tum adung rai nili tum do rapet pusi nang thek nong nili di pi nang thek nong jo ni si pini nili phala tum nang kidnap pon nong de lo asi bar la nang kidnapper mada ke bang hilang sami la tum nang kidnapper la tum kai ta ka kidnap han songsi mathawer polte mo ke bang hilang majok setame non lom ke motor gari pen si no ha phi the tame palele la si motor gari pen nili da motor gari do nili da motor gari pen nane pini sai phandam no pini tawara beng na pasik sak ma pani nak lo bode mo ke bang hilang ga lang ni tum si adai lamat ci anang mo mat alang litum lo si alang litum si ke toy lo bang si moni lipini incident do ko bolate alang litum si adai do lagi kar biang lo rata ci ni laben pothora dam nili FIR asame nili do PS along kepar lo manja thana long same nili dom nili FIR pidam lo alang litum han laben nili phan hola dak usi thengnu same nili phan phone guri si usi sar same hakhi lo usi sar loudspeaker pc usi sar de ar julong lo je long kring ti bo bangke nili phan ge nang tu tap tap de ji pu nilong non call recording da do nili lahai chobai chokai lapen lam phan the call recording da do mathe kenang jilang bolote lokar bolote nili press media long kami pg lapen ako nili hem ke bang same nili long mohor do a video do yong si ke bang jilang nili kenang so ayong nili paklang neng bolote nili paklang
sami labang nili hem ke bang lo yo nili hong le ke tet lo lo te nili phana ya pon hong se gari do lo na si nili la hai chobai tap te ham tap te si la son kidnap ji bhan ga bor i bang ke nili ke ning duk lo ka biang long arat aton same lage la tum han dia ye la son kai ke da ka kidnap ji bhan kit her ke hap tang la non democracy aron ke song tum hano bolote kit her ke hap kalite jakong pen kalite tangga pen kena lason agunda gadi la bangke ilitum kal biang long arat bang kijada monon biarang le han dia the dedi ate malang ding de dedi alang le tum kala so mai long tum phra tum same alang le tum ke che song selo che song ke kang tom lo busi alang le tum ye bek la ke kala da mi le tum hajar se mulu ke chitong lo kala da ne tum meeting long enang menjalong dak helo ile tum hajar se mulu ke chitong long se la selo ke che song ke thire duk busi asini ne tum che song na ne tum che song tung la nili pran misen tik un anak nili je do tik che song jilang nili tum ke asi ke che song dum han nang pa bob dum lo busi kal beng long rat ma de holat dang ne tum hajar se mulu ke chitong la sopta haki do la ai ne do la churo la nili men ku kese central committee aji esta kami Fraksi media korte doan teman kadau yang sampai kero pajero dak ai teman ai coba penanteng kan dak anak pada ikut lapen ini tum ini rapet press communicate lang ini rapet pakai hai jansing temu newly elected KSA president lapen tum longdo itu Bidisar lo, KSA Bidisar lo, dan alami KSA ex General Secretary, akai among ti, si Milin dan ini bangso press meet long, bangso kerangkia mai long, Milin dan ketan namji pu, ke jadi kecisipan ke lapuan lo, je bangso KSA ke si constitution dollar si intir era constitution dollar dan langsung constitution of preamble long si kitok lord nili batai si media long sampai han pon long si preamble long kitok do nili ngali tumhan apa ju poning tum bangso media hoi pen dak bangso amlo bangke konkarbi Students Association a constitution lah no masih lah so constitution lang kanili to mo ani si apor ke mehut kadawe karbirat fan si sena videos na tene propagation ba a campaigns tamen ini to labang ke rata fan pachini di tamen so constitution ke lagi include at constitution si ladak preamble long atok lordo. The Karbi Students Association KSA formed in 1959 aims at creating socio-cultural, economic and political awareness among the Karbi students in particular and the Karbi people in general and lead the struggle for the Karbi nationalism based on the spirit of democracy, equality and freedom. The KSA firmly upholds Marxism as a science and guide to militant student activism and students for creative assimilation of its movemental orientation. Ladak la second paragraph long si kitab pamido. Je KSA ke Marxism means Karl Marx school. Philosopher do alang ni ke communist theory ko develop bang lo communist theory leftist hai bang so a thought communist thought lapan communist philosophy ke ban cheng bang lo so a thought ke lage kachisong okay ji hektan ba joy ke tan bolte lage kachisong ano rat kapa phi ho barat lapan kabyak thep oppress people tum apan kangthur kon Pansila si Marxism. So a thought si as a science school as on rim ponoda. Then so as a Marxism a thought and si guiding principle as on and pono. Lito makese kecengken non pinianta. Si
silalo muhet ku presiden ak happen tame nali tum kadawe thengno ngi ponje alang ni hem dampak si unconstitutional mate illegal activities incident doko okay led by longkring ti alang si lipon alang li risang ho bang thong do ni lipudam bo bangke alang ni tumhan ni personal enmity away personal kecelang state away thang issues away sitame tumi bangke laso activities alang tum unprecedented la nili tum asurit lo je alang tum dampak si alang ham take care ke have done in presence of his family member ke care ke have dolo danang dunoi ang dun bek ang kunani nang dun gari nang ke thamar ku lason ke care ke have do makan ari kisan konstame dolo physically alang pan ke tas dolo without his consent alang itum ari ke tas lake ningduk me labang ke nitum kar di solang dorat tuan anstame media hoy kan pachning tum labang ke kese Karbi Students Association nongke kityata la puson activities la puson sairang no bangke promote me lapen kityata nil tum chekroi dun me lapen la bangke mumuta vedan angji asi laso incident apa takta dak preamble long dimension do nil tum so lahai che protect nangji so lahai activities bangke isi constitution nong isi safeguard do lahai jate lahai abedan angji bangke ketok do SA is committed to democratize and student community and the people as a whole in the fight against revivalism, chauvinism, violence and exploitation of man by man, while resolutely upholding the dignity of women, backward communities and the working people. Violence and exploitation of man by man. Inu namunit komami munit han kether ke hap monit hijan babangke ityada promote me lapan constitution losi isi safeguard do asi constitutionally ke nili baisi etetheni nili pachini pono media hoy apani nili adun thu nili pachini poning tung bangke bangso ke se constitution dollar do nili tum original constitution do kachisong wa a philosophy a guide pensi kecheng kan stami song ba ma kese si movement long ta si autonomous state a movement long same isi thedong a momentum hut thedong arun kese tame dola 1986 kan chengok non pini ans tame kese ke autonomous state for the cause of autonomous state bangke non pinion tame ajak ke asi ke damtang ani ans tame bangso kese ke kachesonga aluti si dambong asi non pini utat pini ans tame ba ke bang hilang ani ans tame kachesong si karbia khai kisum asi tina kisum ans tame kese ke true kachesong a krong si dampo asi kachesong pensi karbi akhai tame liberate ji akan jog ji so I believe do lase non niltum ke bang jilang ani phan bangke niltum si declaring to je niltum bangso akese under the leadership of newly elected our president niltum president ke hai Jansing Timung akan nili unan nilitum opang mission anke nilitum ketika ni ketika bangso kese itulah kacesong filosofi bangke nilitum pareng dari pan nilitum alasal legacy bangke utot angko peke pon tuji bangsi nilitum kadawe media hoy pen kadawe kabil selandora pan isi seme isi please and pono apen nilitum karbi yang long akar inai karbi yang long akar inai autonomous state performance tami autonomous state movements tami itu cesong konji lapan
border Harman Sami, border Kisung, border crisis Sami Niltum, Song Poni, Lapen. Teachers Satum Dormaha Kelong Le, and Chenglok, students Satum, student and Yulatum, Kisung along Sami, Kachari in Katora along Sami, Kachari Kisung, and Sonsuri Kisung along Sami, Isipenisi, Niltum, Body Ponji. Masih lalu, lapan son tombang ni media hoi ni kacini pon kantung mangke ni tom bangso kese kita tang 8 dan 9 8 and 9 January bangke 8 bangke convention follow lapan 9 bangke student and youth unity rally so bang tam ni pini putot rada kan kacini tu it ani bangke Karbi Students Association convention of Central Committee pensi kapano sila so convention long si itom constitution sitame itom ex general secretary ahin pensi katawe house long si for hi pono lakan katawe debate and discussion dolo nada asi debate and discussion do depen of hi katawe chedon sarpen katawe chedon pen consensus pen unanimously itom resolution deng kono lapen ladak presiden ke lapu jansing timu hano general secretary ke ni hano sumit timu asi body bang ke ni tum high strength bang ke ni tum man mate pangdak delan itu mo next executive first executive long si ni tum angton kan ni tum president secretary kan chenglok vice president assistant general secretary and finance secretary Angton body Angton portfolios kami Angton designation office bearers kami nilitum first executive ani sini nilitum pangdak angko dan angin tugang kan nilitum non kelang hilang bangso festival Golden Jubilee 50th Kabiyut Festival Golden Jubilee long bangkai nilitum entrance kami nilitum Purhan ke nitum serap dun sih kan nitum pamesen ji pansil so Golden Jubilee bang ke KYF bang ke mesen dan patun si katowe selang dorat pangsane akhir dunia pipalo kan nitum advisor do alam nitum sampai yang dong alam kese alam fikap akan itu ini nitum man akoy na pido je nili pan ninuet like kosan si meeting ke kolom ba ini like kosan si sonsi nili pan akoy na pido nili pan accusation na pido tame nili ninuet kali apet ke nili long do central committee member do nili source pen arjudong craft pen arjudong arlo lopen arjudong nili long na serap dun central committee members tum han anu long ahem dam si ke ther ke hap statement pachipi bor I lahai ke practice bang do penangan central committee members tumlo hem dam siba hem dam pen konane pon dapsi son ke ther ke hap do ba pere do son ke ther ke hap lock pen ke isi song parengane pen ke lip pon promote nang ni lahai bang ke si itu kam claim pen si itu true democratic pen si true rat akar I long kerjap dan rat aku sung long kerjap dan pensi itu mangke labang so kese mangke hang japon po lapen labang so kese pan rat tu maning chit itu je utot kerjasong utot apang pon buksi bang so kese pan ke rat kado solang dorat atom aning chit pondo masih aning ri ran pan si ini dan ke cek lo si bukyong dung itu external secretary ini atam pona Tangke sara la nang ni tumhan nang kalau te ini tumke kecengsi ke lo do around do lo around nothing sini tumke ciki dampo akan ladak le deng konte itu akan tu level tu dalam higher commission dalam high court do akan human activist do akan tu yang deng sekarang tu yang deng kalau Supreme Court do ini human right abodis ke lagi topik kata ke India ke kita menang betul tapi lalu nanti kerjaan ke apa yang si keter ke apa do betul itu
lagi obviously lagi ini tamta action ke Mane latum kether ke hab dubong politik pilar tum arlo do song ma. Ek number. Latum manong hele do ma. Latum arlo do party ma. Kese kala ra bong chat kali dam tang ki dina fra ni like focus media lo mawena tum chini. Media resource ba media person na ni ani tere gabe. Ta jita crisis ni nang choni. Dam tang chiklo jon ni prang. Kopinia song abang thu aphan ahem dam pak sa jo ban den. Theng situar Bangalore plot. Ake sarong media lahan ni tumang thegalo. Pila tum along heli tum arlo do party ma. Pini insam nang pasi KPLT UPDS KNL tum hata heli pachiu si peaceful se effort do ta cholo non lo do kok hita. Lo na ro kok hita inu bahnia bang putol ha kam claim bom. Poti pili tum chini nei. La sida hu dai kwan ke claim bang gelake rat do homas do lo do lam chini la sila ke insai vek po. La pen tum chipa choi ban methang self defense bang ke itum tan lo chipa chong si protect po. La halo. के इतुम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन नियानी सिता पूरा लाइनो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लासो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के 1959 कैसे मां थेगेट पेन बताते ना कैसे के कर देखा मैं जो पिलर सीखे है मैं और बोलो ता 85 1985 के मोमेंटम में थोड़ा नहीं पुसी कैसे सिंबल कर वो लाड़ कैसे 85 निकाला मोमेंटम में थोड़ा दब ना फिर इसी कैसे करेक्ट लाइन जो नहीं अपन कैसे के जी कच्ची सॉन्ग कैसे Kepan kachisong pia song lo plong de kachisong a karakter do nahi basi kachisong karakter establish lo jase kese constitution la hando constitution avya organization ke ajagadin suli le seta da kupi apor se goson action ni medak sob do lo la sida togare pita non angthun na mom so tensi la so constitution ki do hot dipendro pipen robinson pro non robinson pro ke avya lobon dipendro khai dola alang emile ta mane lo la tumta la sikroilo la sofi borsing ro phar la ben bibisa menti alang ni tumta la sikroilo la sofi rubindro pipen hemsing tisu alang ni tumta la sikroilo upening ti la sofi upening siben longsing taubi la tumta la sikroilo api bangke komol ro pipen kine samer ro hanga tumta la sikroilo la sofi ke amlong itime bidatero nilipen bidatero nitumta la sikroilo nilipi sarte ro hinonga langli advocate alang kala sikroilo la pen la chan tum hota binut pe la chan ta la sikroilo la pen thomson me simian hota la sikroilo ang tun ma bom la ke kaji song la sidak kopi lo gitu dak mhalang le pulo la ke marxism philosophy ke science lo la sila enpo tanon recently nikali sini aprang latum ajak la so constitution aten ki korikri people ki korikri bangala halo Simeon rong farfan kese president personal lang lita belega party dai musidam lo kese pen sun lo la so Simeon rong farfan ke pas sun hot Simeon rong sumit timu phasi president ar puchi pilo la se ni bari John Pro tum pulos Sumit Phangke President Pilong Lin, tum si President Cui Thompson masih President Pinai Pulo, masih Sumit General Secretary General, si sote yang Thompson President Cholo, lapen Sumit Timu Bangke General Secretary Cholo. Halake ad hoc isi command hem ching wasi Cholo. Ad hoc ko bdi salam Simeon damji Simeon pen Thompson ke melat ke conference mandate lo tum conference man si claim lo sita laso Simeon kisuna phi ke ching wa committee bangke lake ad hoc lo lake dan hem ching wasi cherai lo claim bom lo ad hoc committee ke nikan photrok solai ne lake by through convention mandate extended mandate balake kopio pujo conference mandate में full fledged budi par jab ka par jab ji kali dak ki do constitution pe angta nam jilo athe dak maxim atumi heptal tum nije ni tu marxist croy pusigepu marxist croy ta CPI में फरक पे ते CPI में full form kopilo CPI Communist Party of India within bracket ML M के Marxist L के Leninist ते within bracket Marxist तो Marxist बंग करो भी तासी दोनों पो तासी कोमाने के थाना लाम Marxist बनी तुम करो इता CPI में फन करो इतरी तमने पिला के थेरामी में अलग वाली मार तमने तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ले लासी लासो कमिटी आउटडेटेड लो लासो तेंसी दाम जाम लो
damjam claim yang nasi party mathalo KSA mathalo nasi date 6 arni itum convention open nili mithang masi dolo press conference hang si itum convention upon press conference dolo hana si welcome lo lana nike KSA convention dopo la penang media tum arju bangke arpu larjima larlema lahailam ke nije do sitan itu mera ku bangke halo ya hausong si chingwai po hausong si klang po si hausong si demand sukte chila तो सिला तुम कन्वेंशन फॉलो कन्वेंशन दिबे डिस्कशन दलो केसे क्रोनोलिज्म जिथान लो ऐसे के मिशन बेन चुन लो जो सी इन बांधी काम केजी पुरो दते कन्वेंशन बांग सी काम के न पो ताला बांग वे कन्वेंशन चोदे बुद्धि सलाम दर पिबांग के apibange you really naina ni domaga tum in bahni non puta non pe ang sing tingku pisa dugo pilo kang huma lapan ke ponji bazare ke bu nilebe de podet po ke theng chok sita pilo tula sang pilo arlo do party mala labang rat tum ing sai melo ta kese ke hakku bena khe bachi song pilo autonomous tera movement CPIML pen kese claim rape 1986 pen rat to witness lo haso media lan strong sai media lan kom lang sita rat tum chini lo kese ko pe kese si movement for from dolo kese si voluntarily resistance pilo si autonomous tera movement ke pirthia movement fracture paklang haso kese tum chisong si power wala council fan ta kese tum decision pilo Rubindro rong pipen hamsing si decision pilo kese ke check and balance ro pen arlenge te hem dode arlenge te motor chithab longle hat ba image opinion ta do la se halano kese corrector university movement claim nahi university movement claim lo non long lo university movement kaha se claim lo nili pen bida si long lo chun lo university movement MOU si tong lahai ka do achievement do lasi laso kese ke lasi kachi songa corrector do pada non laso na vida lasi non make la tu laso constitution ang tan nam si kese methang convention si phasi to lo la pe selam nili phan damtang la tum laso convention hot that 9 ajo ni tuma pasi sakte ma phila tum press conference do ha so press conference long nili phan amlong ti phan ake hai la chani leng ajak tar bok pondo la chani leng pu bang ke la halo amlong ti komane ne chini ne pusi po la chani leng amlong ti phan chini ne tamane pilo ancestor afurun nilo namen po so afurun pen hai Lacan ne phana chi ne ni alang senior lang ne general secretary lang chi ne boro closet pi lang de bandulo lang nang theolong le autonomous tera moment lang nang do nang le lapen si ala university campus moment lang do nang le ase amlong ti ban chi ne lacan ne yong si ni ga sure lacan ne yong si amlong ti ban chi ne pulo te alang si kese afuru na chi ne pote kese advisor kusala bichi prong hai the big question la lo Kosong si KSA advisor BD sar pusila tumpu si pontap ponpur lang atelang constitution lam chini ne alang ancestor alang purun banci chini ne la sila sona bang pu KSA pan misguide do la si ako isidang bok tulo CPIML tum si subitha imbudak kidnap pusipu kidnap alam barbar bisela tum ninge Latum se adon non pe gether ke kidnap kam ke pini tum jithan of law kursing timu alam jithan me tum APHL salidar fan alam khana hemtam se wanted kidnap bala fa kakes ta dobon CPI mele sumi kidnap kali license se case fa kidnap da license le kumalo na case fa kidnap jiba case am tha karakter te fakle me ulde la sini hunang pulote ni ninje lapo license le kumalo Kese bang ye prang ni pisi claim ni chini. Kese koson si ke bang lo. Latani apote ni chini. Atuni pila claim ni chini pini pila alang claim ni chini. Pina pisi claim ni somrit.